Choma zone muthenya wo muthi guko mwena wa Ruiru na tugo tuhiye Kigwa inya cirihanda tukinyia rucio thaa 2 kana thaa 3 rucio no twende bishop wetu wao kurusi ndituo kabisa ni tutagwa DJ Karizi ya cocktail DJ inspire na kwa mtambo ino wa Kameme TV na Kameme FM na muthenya wa Saturday tukihiya Kigwa guku na first officer Jeff Joroge na agai kena murona tuke munyito ni mucio mwelo wa guku wa Ruiru muigwe muiganira mundu aigue ehari ari ndituo tujibambe hadi asubuhi ndakio muronga ya murathime muno. Thank you, DJ Karis, and ladies and gentlemen, Mushioyo wa Choma zone, mauru mega muno makiria todo kiria giothe uhuthagira okorwo ni cai, okorwo ni thubu, okorwo ni juice, okorwo ni indo cia kuria rwaraka, maundu mothe uri murunguie guku makiria muno, okorwo ni gia kuria nyama choma, kwina nguku, kwina mburi, kwina ng'ombe, nginya ngurwe ciikuo guku, riko Neberi etereire maundu makoma naona pia vile vile hapa aya nimefagite kama makiria, and of course Choma zone Ruiru, it is the newest joint in Kiambu County, Ruiru town, and it has changed the entertainment space Kiambu County. Ladies and gentlemen, DJ Karis, twende kazi.